arume baraba kurene na bena miaka yao bateri gukara na narua auga tutiukiraira ekuruja bautue kinya tui neyite gututare ekurura tubateri gukara na ora ndarombere arume last Wednesday oni Gloria Mwirigindi kuromba atiri we mwekuru tiga gochia shuguri na ndiche gweta kudhambi into ugachia shuguri cia kwegera metha ugachia shuguri cia mwana ati Miriam kanata akiaria norera mwana kira igwara point ekwegweterwa nyamaza baby nyama ikenda wethi otera igwa mukuru yataka igwa no so please no mwenka point chondi tonye kenda tutigira family shitu chigukara oria chibateri gukara na kombitikiria ngo ate Reverend Ugeni au kethie nikenda kumira tukomba kuthwa tugita na mbere karibu sana. Thank you so much Gloria mutegere Meru TV Peter Miriam Kanata ngweteke poiba bega ngweteke meshie twe karungama murungu ari mbere mantu zonde jombeka na wethera wina no kwenda kulan kana kumenya uti nkanja murano jwa kusho karungama na boy buendi bo murungu nice yes na ndo jita gutegera koro kinya koro de kuona I have seen something weird under the sun na ekoro tijana no komenya no gori ekoro ntukoiba kombie bujare mono na ndinya arume ntukoiba te komenya wo imware ojo imwakoro gori in fact kwenda igiru akiuga ntukoiba ratwikire inya confused orengatana na mwekoro itho kiuga ikamware kwenda kugura yes ukeya kwirwa na arora mbere kena mwana we form 4 mwana we na form 4 kane nana baire yes no tutukomba gwikira muraini tutikumenya rira mwakuru agurora bati atatarwa atona mutoko mwere mwaro baba wagurware ojo ne umuntu agurire ambibaga tutimenya gwikira exactly 100% jare itutigarie kidogo gogakaratiri sinyethera wina kamwire kaware wina mwanya te wikira provocatively wea meko uwekera nguo kambira kuthinga twinda kacho ndantora no very true so we mwekuru na wena mukuru oku why would you wear mini skirt gukinyaja uge expose amaguru uge expose intandi no koria babe mukuru ri ukoria babe awa mai na babe ageria kugucorrect ukowiro kono wena ru ageria ukurito ugeta nguo ego expose te maguru jonde ukigwa pana kibara kiribinji ge konania ore ruito buena mukuru imbio gochwa mwaro bambera imbio gochwa na no watirwe no watere no rona nerwe yes na ni utukutharia ekuru tukutharia nja cietu na njara cietu no ntumwe ekuru agurware Yesu no aika mwiri gake gai murungu no thongi lakini ritiga guchi expose very true imo itutigere ari kinyethera itugwikira mikuto ritiga guchi expose na bari mara skin tight neko tight na mwana form 4 mutait na bakaringa bichura beki picnic tight nyego chora nguo chiandede nage ari tokona mwekuru no mwaka 45 no mwaka 48 ere arekira skin tight nkori atere itore itu kirenya murungu by the way no ntunandere ombere nyakwa ngirori yoketha wina ana bathatu wekirite skin tight ina ugekira ugukurukira undene ntha kana tanda ko kambievu teka nyako kwenda guchunga hotenganiri mukuru rogurite ni unkuria ari baba menya uguri wekira kwena heshima rithera kire muntu uguri te amurano jwaku amukuru akweshima te mukuru aigwa no etane na agwate ugagote thongi kawe exaggerate yeni wekire mwankari gona ndi uombitete nawe nuko yakunyo ekero karaja maraya good ndo mukuru akirite suti mukuru wena heshima imaninja samoya yalinda samoya kae heshima ye za father figure ende ugo uwejeta mitokie ku kenda onania calves te ato bonde bakwenda calves yuna kinyethera wina cho tafadhali hide ikira muguto kwena miguto ya heshima. By the way, do you know nowadays to in Ekrobari over 45 years na kinya boy no baraigwa batigari tiga kangosi ukone batigari mbokati ona ne kiuna mukou na kiukira na ndi to kuonwa ikio kabisa ukona kiugi ki ni tairi kinga tairi ito twena to tairi aja tigari nenyoka zote na tairi ete gukwa ete joy de okiona yanto barabara kinyoka zote na gatairi kinyoka zote na frati tabe umenya inje kutika kuonania itobu tika kuonania kinyabethera no kwenda gwita njimure utemenya gucindana na arura bagwikira na gwageta kugurora ari bagwikira nago no witete jimu kari atobaye kanya bone no bakubagura ugo no gurirwe ikira na heshima nyethera injimure
kwina tight heavy material inya chigacobu sweat bwega na tu vest tu twega ti uchirugura kiwo uchirugura kwa nande ati nandi njimuri na no mbicho rato nyingiro we njimu no ntu no tharimiro we na mbecha na ndi wikaira uri okwenda wethero no ikagari urinini chabichenga ndurumo kari ukithunu na we mwokoro mtu na ndakairi au na inda kana ochichi gukuthithithia njimu eu anu je baturi mwekuru tutumenya kuru bambivu no ntu mukuru ari gutagaga kunjanja ka wogotenganiri oni etega kona kwena ogwita ukari ou na ikyo mukuru njenu inira gakwira tu mara nyomba wikirite ou no ekuru tutikwenda kugo urugo my husband is very controlling tiga itutige kushati batwire uma oni mukuru kwa imure nkamura wesawa ambera wesawa buru na igwa ateza kwa ngombera wa yete kanisa yete ugekera tutuba nangatea ntungo na murano jwako juitango tiga kuumia kiongo murano yote akawa na vitu wangu ilazima kwethera kwena kiongo na munini utemenya kwethera kwa kiongo gotera wana we mwekuru so menya no gurirwe na ukugurwa thikirira mukuru akuga ikira nguo neshima aya ugu wekuru tuirirwe nguo ine heshima itutigane na tutait itutigane na gutiga revenge yondere ifakti mwankira au leo muthako ku areja na chore bawe uri kwa mbere yao kilamba ya slippers dakuira itebwega that is very bad itebwega ne wickedness yegoro muno murungu ate kubithu inteto jayo ne wickedness kirundu kya Jezebel exactly is a Jezebel spirit kachoka nkawa kirundu giki gigutonya gigatonya wa kanisene ukethera kwina akuru bendete murungu kanisene sana pastor endete murungu sana lakini no tukwenda wikira nguo turenda kubonia ekuru bwo nabo te ekuru mwakoro no ojo tigo ore usava pastor oji kaira gekirinya transparent na nja atikira mukuru atikira mukuru transparent lakini kanisa ene kuranga reja club ira kaira kuona ni calves urikira nguo tight burunyo takwikemeruki urikyo kariyo urikira corset urito kenda pastor ora we na Jesu akona ni untu thugania pastor no Jesu pastor te Jesu ikyo kona nyamira no ye tore moto te kuthari no ntu intention chetu nya gwita kanisa ene te gutwa murungu uthi kama atutite kuona ne nguira tugurite tutite kuonia kavira murungu atoete the intention is not right na so kwe antu bakuma na irumi kanisa ene bigatonya mira no yao kethe nyanja eweterwa by the way Reverend I don't know kama may realize you know I keep on saying from long time ago Kedra we can say and you are a lady and you hate pastor's wife but you love the pastor there's a problem you are a demon there's a problem we na thina na bara ba ikekore toto chamba batende tekoro pastor ukore na tamokoro pastor adide karira muire bia ikederekea warere ikwithira inte omwekuru wa pastor atekureka ona attention kire mukuru we know anointing is very attractive lakini itore muone the man of God na murungu agakuthana na tell the wife you know so many pastors wives and I think I'll say this koga gintu giki kinya on air pastors wife should be very careful exactly ni onto baraba boraga ni ashirika wa kanisa becho abagurwa no next baraba bathitheria mantu very weird exactly no those ladies in the church okay no we bararetera to gift bare gifti barenda kuona pastor in a private place you know mantu nya sensitive ubati kuona mwokoro kanisa kana amada figure urenda kuita pastor kumurora mukoro ku ate good in the bed atende no tebio atendithie mbigwa bwega keyo kwithro kiro ko atendithia mbigwa bwega nkuringa ruyo gikwe take mwokoro pastor ingirori arauga ntoto yu oragana it is very true ndio kuona tere gloria egoro pastor bonyi bakirira ndo ibonere vituko na remwe bare sukuma muchungaji yagwa to akashiva no bo bambere gutandaza no kuigwa no bo bambere ko muchambia bare enda buru bamenyethire feeling baekirona bakwenda na igwa pete bari rukobi chine rumbe na maromba bare mathanjogoro apasa athithie makosa nyaja kumwagi mwaro baba agitamba ito tiga eta tugakumbateru obichine kaocho anteto ugo kethera nakumbateru pastor no geta kolera kenda gukumbateru na pastors be careful about those ladies who cry in front of you those women who cry in front of you they are very dangerous okendi nya kuona methu bijawe mukoro kona ukagaka ugatiri ukeja kwithira ara mathaba unente kutethi
kinya te obichine ngagutethia Aima. no turende madhabao na ma anointed ndetumiria ndina Iro kwena power. na kwena power na murungu imwitikika we mtu spiritual akameki sure kira ukurukira Yeah. agatumira muchungaji Baba ndo kuthingata. arie lakini yewe ate kwenda leo madhabao Aya ndo ukenda kuthingata. uni personal so kaja kwithira madhabao jate gutethia tinya kuonana one on one jaga gutethia so nkauga na nyethera kesi yaku genuine ri menya a man of God weta kuona ikira good decently utiketherega witite kumu tempti ka kumugereja nkoma na bara bethera betete gutemti pastor ekroba pastor bamenyani untu bona mwekro pastor akuruka bwakira gwakira o baterio muri mbio tumyokira ko mwira atia ni yakagara enda gwitageta nyo tiratera mukuru wethu mwira the one so nkauga ekorore nikio utumenya akuru betu twabatiganja iba kono tugwikira twitite kaniseni na naije mwokuru gagusabu akoria kweri mwokuru jo kwekirite ojo ri igusaba murungu etete no ane nyabate kwenda obuthingata kaniseni akora kaniseni buru nontu nakona ko te bogusabu murungu ukeja kwithira ugekira sikati kugwete buru ri na buru ntiga gitandene mukai na waka lipstick buru na riri ngi uteaka murungu rikojo wetete gusaba nguo chikajocho akoro bena thina ekoro a pastor make mistake yendi amwete rwero ruri akauma ijaga kwena emergency lakini mukoro wake yomwita ndathiria nkeja kuigora kuga ikaniseni ari ituku pastor omenye kwingugia nenkera imukoro kuo gwita lakini antuita wari kinya na somebody else ari kyangugi ukuri uguira kaniseni ukamwira ukera mukoro kwitu pastor kwena ngugia mpa na ate mukoro kwaterega kweja kaniseni ikija kuthotumo muti ati ni untu pastor kwingugia akwa ugwita gwitika mukoro ku lakini pastor gwita inyegija kwithuri na arabuka ya mukoro ku amurokira ande tu mchungaji so re moito kuthukia nja cietu na njara cietu no ntoiba kuona akuru betu na tweka kaniseni na tukorero no me so many women are in the church they in the church both the old and the young no ra to behave kinya nara to outside nara iba kumenya pa kuona kaniseni ugoteka wono ugo gwikira ugutwa so nkabera nkauga mwokoro baba ethera no gurerwa ri karambi evuja mwokoro the ishimare threre I part of you amen so thank you very much yes kintu kingi tukauga atiri Gloria ekuruba muntu agori katige kumbievuja mware kiri inyathimo icetu social media ojoro tugira akuruba tigira we mwokoro lakini inyathe kind of photos you are posting aba itekona ne we mwokoro very seductive uren bakenda kuona ni ips nyagwa da by the way ntukwinte kumenya nata kurakarere reverend ni unto athithio mbisa cionde chieringwa muntu athithitio especially ladies kwani mbere kumiaribika no ndo ntukwinte kona nto be face mbere beringwa mbisa bethithio what is happening because demand ere nene demand in the heaven ati uthongi bura urawe na nyuma inene document ugo no gurero tiga tumbie vya tora tware tutigane na tu kinya wa posting bicha re posting bicha ekuoneka ineshima teke go communicate something else na mukoro athera ena issue na social media na intobiro ko postire itore tiganabyo tiga kungangana uga mukoro iro kono tero kono kate bati ko wigiro mukoro oro kono kate bati okaria mukoro wawe ukeja kwithera mukoro ati umba go correct gi social media mekire na mekarire inaange imbia bati okaria so itotige kuthiria sauti cia kurubeto nja cietu twa itu tumenyi itu tukuga atuthikirere akurubeto Oya, that's very awesome. By the way, Reverend, igwe gombe kuthuro kirinye kuruba tuga tugie tunywa. Good. Yeah, mwekoro riri akorerwe ri utemenya kwagira mukuru ku ndoni mukuru ro kugura shopping the father of your children kwena kanyo utemenya nya thoti shopping ye janio exactly the father kinyokethe igo na mbecha nkuruke mukuru ku kwena heshima mukuru abatikwewa if the husband will behave like a husband and a father ekeja kwithira ka kiongo na gutongeria bwega heshima irio ukeka no nto mukuru akona utemwete heshima ujiga kiraga kwe tonyo twakuru tukugwato tugakira lakini kanywa ugachita na gutea mukuru ku umenye kinya wakamea no mwete heshima na murano jojo karungama so kanyuare itutigire ari na aria we akuru nyaba kuruma akuru ba beza babu bwe botheri bwe bia na ini ko ntuku nyanda ari ndauga kankauga kwina njira iningi akuru beta bagwita akuru ba bia bamura tumira kiongo bwega tumira kiongo gyaku bwega ni uba kwari leo wetoro kia tayari
omwere na tote kuthugania na tote kija akuru bangi ukaro compare mukuru oku na akuru bangi mukuru oku no kwendere bo bangi nyo ba compare ito inya betithie masindesi mukuru oku okwendere bo bangi batenge kwenda uri okari mukuru oku okwendere uri okari na arakujukia uri okari nkera ekuru atire mbiye buja mwekuru ote mware na arua mware no ethera tena uma bokwarire mukuru bwa karakini mwekuru na batigo citana kamenya atire uju mwekuru kwena gento kiki ngiroria nkauga atire arire ibatige gucindana na akuru ari ekuru ari batigyo cindana na ekuru batigyo cindana na akuru bao ekuru ibo cindana na akuru bao ekuru batigyo cindana na yes tuge mukuru wako ijo tukwachereri naho hijeru nago ugenyani utina raitie kumbure na mpumaga nago kambire kumbibya kamware ndakwira nketerere nkeda na mbeche chako ngatumira ora nkwenda no ti muntu kumbure kiuria ukethira ngiruria mwekuru areja tha iria akenda na tenda kumenyethana na ibarite ugo tandikira mware ongoge ethiri rudu kibibwega na kinya wona mbeche ciaku ugo mbeche ciaku ciaku gura tuguo ukagura lipstick na mutura we na ana ito na mukuru yes ichiaku tondeka ugo wontu kwingina tha mukuru akiuga meaka na meaka 20 agurene ndi atona facilip mwekuru na metha mbeche ciao icha family ndi cha mwekuru cha personal. That's very sad. Very sad. At the same time, kwene kuro ba tumaira intobia kurubao yani jakudara kudhaya i bageta kwaka kudidi investment kwa banyina kwa barongina. Yes. Yes. That is very sad. Very sad. No kedra na ndemo kuro akedra inatona abirite kwigurira. Onto mbeca cia wari to school fees agetobia kure yogwe cia mwekoro cio inyote batikuria kiuria. So kethera mukuru atikarinya ya mwekuru na agetunya mbeca cia gikundi ndi atemenya gikundi kirewa itubukirewa iwi mwekuru kumanenji akona mukuru atega mwekuru ore athongi otega mukuru kwa mbeca iwi tigwetania nonto mukuru na akirirwe mbeca cia cia chikathithia family mwe mwekuru akaithondeka au mwekuru makothunya kiria kwa ngiri ite na mukuru atemenya na mukuru maybe I wa 40 na 40 ni kuthithia everything. Yeah, I know marriage mukuru a provider na imije na mukuru a provider everything actually arrange shinara bare barwa ndwa mbeca agatuma ithithe everything na inya kuma no akweza mbeca cio ciendera kuthithia everything mwekuru ari nas indi atararonete pesiri igitare akinya no tunaka nyomba na iriga mbeca cia thira buru amuria mwekuru ito ntethia no nai na ngiri etha na ngiri ikana samwa kana nya 50 ndirekirio ran kuthithia na inja ya wagwaka nukwigwa na defense ngereka kuthire ri wakita nyomba na muthamia mwita protein mwekuru mwerito ntone nya chiringi na ndarigaro inasire kabatiri yagwa kotiri yagwa na ntakuri buruna na mbeca cia kuchitagare kautariwa murungu atethia ntuku ithatu cia kuruka auga nguo ci kuthoka mwekuru atengo gine ntu na leave ambanga bange nguo kiondo kia mwekuru giaturuka tunini twagwa peni ere mwekere onere mwekuru arire wa 78,000 nas 78,000 achoka na raitite mbeca banki ona balance ere tigeri 700,000 woi nteto iwe igoro ya katetiga aigoro wakai auga mwekuru okwo kuwe na 700,000 atura go save mbeca ciawe. It's very painful agweta kuthithia research yawe rero kwe munda bakugura na mwarongina investment chanjeo eterere ogumunda nero jo kugurwa nagura endejire akira mwekuru na ugore marriage kethirira ukija na reverend bira okureterwa couple jeu umechokaniria michokaniria nandi utukuona mwekuru na nkoro wa yesa ukorirwo ugo kugurwa re mbeca cianu ichienu mbeca cia kwichienu na ndinya save mukuru atakuria ende ari rakuromba na ndikyo kia mukire rwakai ari rakuromba re no we transparent ekuru tomodido tuwithirite okitha na enya kabenya buri enkima ekari union totembe sirio na mukuru atiroma kugura jeans you are doing very wrong na ibo bakuringa gituma bakiuga akuru iba akarukiri ba chencherie lakini akuru baririra rungurwa gitandara na otokuwa sauti ya but then there is a man who told me tutinda kwaria mantuja
ekuru gutwika mistreated. Yes. Whereas there are men who are being mistreated so much in marriage. Day out. Sauti batechio ndene njachi yao. Go inya batiurirwa. Exactly. Auro tuku maybe akanika. Batirugirwa. Yes. Kwene nyamba mobeja bakethiriri ibirirwe. Ina story wethira. Na ikyo itoterine ginto 6. Ukethira kuruko ochori oterine o. Baete tiankima na nyama bakura no ntobatijeza bakethira irio. Na bietha birugi atia. Kai mwarongo gotigiro mwera ruga kiro kende. Dithio roka dithio. Akothoni nyiri bitaka. At the end of the day ukethira mukuru inya na prefer mwarongo kyo bai. Exactly. So kurwa tumbie bujare. Tiga gukara ya ntu murume. Utenda kumenya imbie kurugwa. Uria anti akendi tu mwarongo ge. Mutuanki mijora thirire imbie kuruga na ruga. Ruga oja nyani au kaome oruge. Oja nyani o. Okajo kiaskonyo o akinya. Okay, je ngo to oja nyani o. Oruge na kima. Kiyo amba ko oja nyaki oja ongani. Imuchere utemo ngochoria. Taka nyamo nga oruge okarangira muchere. No ge. Kakaranganiria ampoka na iko ashi. Yes, no tuturenda okaraja arume. No ntu atuchindana na kuru. Ni ntu woni bigenda umada ta town. Geta nywe chai. Yes. Utirira kwenda arora Pix Hotel Nanyuki. Yes. Geta nywe chai. Ara utirira amitego kwa Antonio Inchoke de samosa. Maybe madaja lunch. I will pass by one of the hotels in Meru. Their chips. Yes. Their ngukuna chore bako. You know I have my friends. Yes. Na ndi oni gikinyanja nyirija. Ndiuga kimbikire niga kofyura nkugwa nkiruga no kiukyu ntikuwa kure inditi. Urete ngugo chiki wa. Noro edra kima na mpoka na ibyo kwenda na bakubare. Una ndene ora ifsarera to ene ongroria. Tukiuga marriage is not working tukuwa marriage works ba baduga marriage does not work. Ati baduga na nde marriage na wafaa mafara. Inawafaa mafara. Otere igual statement bigirwa na ito baruga inafaa mafara ikarega ofaa tethira ote amwekuru. You know kwena marriage is an institution ya Murungu na mwekuru akethira ate go take care of marriage family. But Reverend, before we jaki statement you marriage inafaa mafara. Yes. When you wanasema hivyo, yes. First of all you should ask yourself. Yes. De nana. Nina na baba ga kurapare ge kugurwa ni untu marriage inafaa mafara. Yes. How will it feel? Imagine very bad. Na ndi barege gucharira twana. Barege gucharira tojojo. Achore baku bare gwetera tojo. Iki gukwirwa mbe wira anto bakwanda menya bagaketha. Statement ingi anto bakwaria acio bathingata. Ko igyo kona muntu ari gurwa marriage atekarorunga ma marriage ne. Nuntu akari akiuga marriage na fara. Eno ntu bibu bakarerwa. Let me tell you. Should you have a positive mind. Na ibo genyo karero ni untu nyogo kiuro oturirwa. Oturirwa. Marriage works. It works. Yes. And it's a beautiful thing. Lakini re irasima with the way wiring we mwakorore tiga gukaraja mware. Be responsible mother, be responsible wife. Menya imbi mukuru agwikira, menya utheru bwanja, menya imbi akuria. Kinyethera no andikite mware ko mwikite mutetheria. Mimbi akujuka iria na bauma sukuru. Lakini be in charge of your own kitchen. Be in charge of your own family. Imagine mware ongugi erugera mukuru okwiro na erugera irio no otitonye kitchen kinya. Na inyago savu na akabusavu. What is wrong with you? Ntogo tionekano aire career woman. Career woman. Career woman ogetekia. Bare kinya extent wera ndipo imashindano je marriage. Guka marriage re mwokuru arenda kuthura na mbecha ningi kire mukuru. So ucho no chwa mbecha. Kwena linda na opposition linda. Opposition leader. In the same family. Na ndigyo kuona ikinya mukuru atime yako ja ugande na mubango yo kugura kamunda. Wako igwa mukuru kwe kamunda akugura. Wako niki utiombera. Eno nto yo opposition linda. Egura kamunda nako no kugura gakunde. Omuntu anakawe. Nikyo kwigwa muntu akauga ukigwa nyamo akuru arenda kwita ngugine mwana inyena 1 month. Ari nyani akathithia mbeca ciakwa. Akathithia mbeca ciakwa. Na mwana mweri umwe itumuka. Mwana mweri umwe. Na ndio kuona nyamo kuru nkoro yone umerekire murano core. So kwena akuru nyankoro chumerekire akuru no ntubonerere. Uju tichamburie mwekuru athingatera sura. Athingatera sura. Athingatera sura mukuru na enti je to atethania ate but I believe your wife is watching. Is watching to learn. Na sura uchi yawe. Yes. Na kithera kaira nkunyoje igicha Reverend. Umwere amenye gwita ngugina cio. Nkunyochi yawe ticio karatu stare icha kuandika na sometimes ukaruga nyetho turugare onde menyo na kuruga re ruga. Amukuru iwe tache kuina family. Yes.
na murithirio mwega wa Miru TV, I believe wigitu story ukumaki Reverend Wengwa na no I think urabona jojo deni ya mupango jojo wa kliniki kia michi. In fact it's one of the best families irambijite kuona deni account yetu ya Miru kana around. They are doing very well. They love each other, you know. So murithirio mwega wigitu from mana ugo wi mwekuru. Tafadhali taga wekaira taga imbiogo post na kwina bangi na bokinya beruga ekuru ithimone ithimo. They are cooking and they are chatting, they are social media, wako all over. They are breastfeeding, social media. But tena control social media. But ni nyaka na social media nego influence their marriage. Bona marriage ire karo akamu mukuru pressure. Akamu mukuru pressure. Atuka tuma gitenge yagiki. Atuka kara oja marriage. Ito bule marriage ku marriage. Tena gukope kila kitu. Yes. Thank you very much. Mraithirio mwega wa Miru TV nkanenkira Reverend Kanyagaka. Ombe kuthurwa gitwa namba yawe ya thimu. Nikenda ukamuchwa umwire kethimu akoro kwina mathina yu yonthe no wire Reverend at least agutetheria mwakuru kinya no bwite bukariungire Reverend nikenda Reverend akoba kwithurwa akibutethia and things will be awesome. Things will be nice. Things will be beautiful. Thank you so much. Ibwega mutagerio Miru TV wenda gunchwa wa igo no inyere to mari ndingira timo 0727 153 617 0727 153 617. Ukareka murano jwa kucho kwa tore aja. Jokaringa ndi ukiona. Ito. Thank you very much. Rito kabita Gloria Mwirigi ithiro na kagita gakega kiriniki kiu kingi kia misi. Mandu ya kethra je mwanki. Imbi kwe mantu Reverend abangite gutwira. Na imantu ja nare yangi nare twenda kuigwa. Ni untu kwina arume bauga bate kuthithirwa ria bakwenda. Utwira bathithirwa ate sindio. Thank you very much. Ithiro na kagita gakega. Thank you. Yeah.